Muthi wa keri wa mihango ya ugania wa maoni ma muingi ni ugumirwo ni unyihu wa Kenya aria makwiyumiritie. Wabici-ini cia NGCDF kuri mihango ino iguthiaga na mbere, maabitha aria megutongoragia mihango ya ugania wa irore magitigwo matari wira kaunti-ini ya Nyeri, gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri tauni na mathira a Kenya anini makiyumiria, ona gutuika anini aria meyumiritie maugite matiranyita mbaru kuhagurwo kwa munini wa president Athina Ruto. Na twacieterera riu ni tuonete Ruto ni agarurukite rigathi akenda kumuingata thi turauga rigathi ndagathie nako no kugie maundu maria magirire mundu gwitwo president witu ri agire uko ari haha ugu oke aute maundu maria magirire oke amweherie kana amumpiche we mwenyewe. Borithi makioneka guikara cemba gwitana na thina wothe ungigumira mihango ino. Mumbunge wa Nyeri tauni agikuithia murigo amwe a atongoria akiuga nio matumite mihango ino igumirwo ni namba nini ya aria makwiyumiritie. Uria utaretikia andu aria mari itura-ini ri ni athondekeirwo njira yake ya gukinyia mawoni wake. Njitikitie muthenya wa wairi kiroko thiini wa bunge ni tugathomerwo mawoni ma Kenya ng'ima na twirwo ni andu aigana thiini wa Kenya maugite ni maranyita mbaru impeachment ya deputy president na ni aigana mararegana. Mwena wa Kinangofu Nyandarua mihango ino igicererwo kwambiriria na gucoka gwikururia amu aria magubatie kuheana kundu gwa kurutira maoni maya makuregete gwitikiria mihango ino ihanike wabici-ini cia NGCDF. Twatuma mundu gwitwo thuku kwenya aikie kura ya no na twatuma mundu gwitwo Senator Metho aikie kura ya no na twatuma Faith Wairimu wa Gitau aikie kura ya no. Kaunti-ini ya Laikipia maundu matiuma ngurani na Nyeri, andu anini makiyumiria mwena wa Nanyuki ona gutuika nyahururu kuma na Kiagago. President, national security, at what point should Wajiko be consulted? We are bringing our forms and our public opinion doing it at the constituency offices. It is of great concern for our courts to interpret, especially the constitutional courts, to make us understand why we do have IEBC commission in place. Kaunti ya Kiambu icigo cia ubunge cia Ruiru na Thika tauni aria magutabanagia mihango ino matinda matari wira munene wa kuruta kumana na ukunderu wa andu. Nginyagia gicigo-ini kia ubunge kia Moro maundu matiuma ngurani. Kaunti ya Narok gutiri andu makwiyumiritie, wabici nyingi igitinda iri hinge. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.